Once again, this is a very good afternoon stroke evening. Siyani bingelela bangcwele, siyanivusela futhi siyanemukela kule nkonzo yanamhlanje nakusihlwa yanthambama. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu lobe nathi elangela lamuhla wasihola, wasethwala, wahamba nathi. Ube muhle uyawuhlala amuhle asithandaza. Sithandaza egameni laNkulunkulu yisene ndotsana namayingcwele. Amen. Babelolungile sisondela phambi kwakho ngekubonga nangedumisa umsa wakho Nkosi lomkhulu nakangaka lo sendele wona. Usibutha uNkulunkulu wethu lona amandla onke, usisondete kuwe, usifake kuwe. uNkulunkulu wethu omhle, yise weNkosi yethu Jesu Kristu, besingasuka kuwe siyephi ngoba ukuphila kwethu uNkulunkulu wethu namandla onke kuhaqwe nguwe. Sifundile Nkosi ekseni noma ungathi uyentabeni Kameli, noma ungaya elwandle, noma ungaya ekujuleni kwemhlaba emathuneni, noma kude la khona Nkosi kake sibaleke sibeze sesibalekile khona ebusweni bakho. Babe sisondela ke kuwe uNkulunkulu wethu lona amandla onke. Namhlanje Nkosi lilanga liyawubamba unina, sithi thina Nkosi sibakho ekseni, sibakho emini, sibakho ntsambama nasebusuku. Akwendeki uNkulunkulu baboto muhle singabi bakho, sifikela khona silahlekelana khona nawe khona ngoba Nkosi sadalwa nguwe, sinento yakho. Lezithi noma sithi siyabaleka sibhaqile sibhaqe sinayo kwathi Nkosi wasiphefumulela ngamoya wakho ekuphila. Ngawo Nkosi imoya yethu kufanele ilambe njalo, yome njalo, ifune wena uNkulunkulu. Hlala nathi ke Nkosi kulenza mama lengcwele ngoba mawunathi Nkosi kaze sisabe lutho. In Jesus mighty name Father we pray, amen. Sihlole sivume amaphutha ethu. uNkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba, siyavuma ukuthi sonile kuwe. Uliqala lethu, sonile ngekuqabanga, nangekukhuluma, nangekwenda, nangengakwende bekufanele sikwende. Ngenxa yendodzana yakho Kristu iNkosi yethu, siyithethelele konke lesekwencine. Usende sikhonde ekhamba lokusha kude ligama lakho lidwenyiswe. uNkulunkulu somandla sawukele, siselele ntetho sigcine ekulungele lokunina, ephile lokunina ni ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Emahubo lamiselwe lenkonzo yanamhlanje na entsambama ngemahubo 35, Psalms 35. We are reading from verse 1. Psalms 35, and we are reading from verse 1. Qabana nalabo labaqabana nabo, ulwe nalabo labalwa nami. Simakathi thatha lihawu lakho lelincane nalelikhulu, uphuthume ude ungisida. Hoshula sikhali sakho, uvimbe labo labangiqoshayo. Khuluma emphefumulweni wami uthi, mina ngiyinsindiso yakho. Sengathi bangajabha bahlazeke labo labafuna umphefumulo wami. Sengathi bangahlakadeka labo labaqonze kumqitha. Ababe njengemakhoba wona apheshulwa umoya. Ingelosi yasimakathe
isabathungulula. Indlela yabo ayihlwe ishelele, ingelosi yasimakathe isabaqosha. Njengobe bangibekelela uGibe ngaphandle kwesono, bangembela umgodi lolu Gibe ngingenaqala, sengathi bangehlelwa imbubhiso ngekuthumeka lokukhulu neluGibe labangithiye ngalo lubambe bona. Umgodi lolu Gibe labangithiye ngawo uholokashele bona babhubhe. Ngako umphefumulo wami uyawujabula kusimakathe, ujabule nangensindiso yakhe. Ematsambo onke ame ayawuthi yebo simakathe, ngubani lofana nawe, wena lokhulula lobuthakathaka etandleni lesiqwaga, ukhulule lobuthakathaka naloswele etandleni temqindeteli. Bovumbuka bofakazi labanebudlova, bangibuta tintfo lengingatati, bangiphindisela lokuhle ngalokubi. Umphefumulo wami bawudzabukisile, kanti nakugula bona mina ngembatha insilo. Umphefumulo wami mawugongonya ekusina, nokho ngaqinisela ekuthandazeni. Kimi kwafana nane ukuthi babangani bami noma bomnakethu ngahamba ngikhala, kwaba sengathi ngifelwe ngumake. Ngathabuka ngaba nelusizi, kodwa kwathi nangikhubeka ngiwa, bathakasa bahlangana ndawonye, bahlanganela kuphambana nami. Tinkubela lengingatati tingihlanganyela tinginyembe ngesiphelane. Labantu bashuqa nalabahlambalata nkulunkulu bahlose bubi ngami. Simakathe, kuyawude kube ngunini ungibukelela ngisindise ebudloveni babo, wephule umphefumulo wami ulamabhubesi. Ngiyawubonga ebandleni elikhulu ngudumisa, nasemkhambathini lomkhulu webantu. Ungativumeli tithathamu leti ngiqambela emanga kuthi titijabulise nami. Ungabavumeli labangiqondela lide, abakhulumi lokumele kuthula, kodwa baqala tindzaba letinemanga
ngebantu labanekuthula eveni, bakhamisa imilomo yabo, bakhulume baphambane nami bathi sikubonile lokukhulu. Nawe Simakadze wakubona lokwenteka, ngawo-ke phuthuma, ungabinzi, ungakhweshi kimi Simakadze, phaphama uvuke ungiphuthuma. Nkulunkulu wami, Nkosi yami, ngikhulumele, ungimele eqaleni lami. Awu Simakadze, Nkulunkulu wami, ngehlulele ngekulunga kwakho, ungabavumeli ukuthi banende inhlekisa, ungabavumeli bangiqoloshele bathi nako-ke lebe sikufuna. Ungabavumeli bakhulume bathi sasimehlulile. Bonke labathakasela hlupheka kwami abahlazeke, badliwe emahlombe, abambeswe abembathiswe emahloni nelihlazo, labo labangiqoloshelako, labo labathakasela ukuthi ngimsulwa, abamemetheke kujabula bathokode njalo njalo bathi akathunyiswe Simakadze lojabulela inhlalakahle yenceku yakhe. Ngako lulwimi lwami luyawukhuluma, lumemetele ngekulunga kwakho, lukuthumise onke emalanga. Akuthunyiswe uyise neNdodzana naMoya oNgcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni Lekudala, sibhaliwe encwadini yemprofeti Isaiah chapter 7, and we are beginning with verse 1 to 9. Kwathi ngesikhathi Ahaziya umsa waJothamu, umsa wa-Uziya ayinkosi yakaJuda, Borezini inkosi yaseSamariya yaseSiriya, naPhekha umsa waRemaliya inkosi yaka-Israyeli bashuka bayawulwa neJerusalema, kodwa nokho abazange bayehlula. Indlu yakaDavide yatshelwa kwathiwa iSiriya itihlanganise nelaka Efrayim, ngako tinhlitiyo tabo Ahazi kanye nebantu bakhe tesaba, ngako tinhlitiyo ta-Ahaziya nebantu bakhe tesaba tathuthumela njengetihlahla telihlathi natinyakatiswa ngumoya. Simakadze wakhuluma ku-Isaya wathi, phuma wena nemsa wakho Sherayi Jashubi
niyohlangabeta Ahazi ngasemseleni wesidiba lesisehla emgwaqweni loya ensimini yemgezi wetingubo. Ubosho kuye uthi, qaphela, thula umesibindi, ungaphelelwa ngamandla ngenxa yaletiphintana letimbili taletinkuni letishuqako nangekuvutsa kwelulaka lwaResini neMasiriya ake nelwemsa wa Remaliya, Siriya na Ephraim nemsa wa Remaliya bakwakhela luzungu bathi, asikhuphuke siyewuvimbetela lakaJuda silidzabule ekhatsi sitehlukanisele lona, bese sibeka umusa wa Tabheyeli kuthi abe inkosi etwayo. Kodwa naku lokushiwo inkosi simakathe kuthi ithi, kungeke kwenteke futhi kungeke kuphumelele, ngoba inhloko yaseSiriya iDamaseko nenhloko yaseDamaseko nguResini kuphela. Usengakapheli iminyaka lenge-65 baka-Efrayema bayawube sebahlakadeke kakhulu sebangasesiso sive. Inhloko yaka-Efrayema yiSamariya nenhloko yeSamariya umsa wa Remaliya kuphela. Naningakemi naqina ekukholweni kwenu, ningeke nisema niqinile. Siphela lapha sifundo seqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha, sibhaliwe encwadini yaMatthew umvangelo ongcwele sahluko 23 sitawuqala verse 13 kuya ku-26. Maye kini bafundisi bemthetho nebafarisi badentisi, nivimbela bantu umbuso welizulu, nibe nine ningangeni, nebantu labafuna kungena anibavumeli ukuthi bangene. Maye kini bafundisi bemthetho nebafarisi badentisi, ngobe nidla tindlu tebafelokati nangekutentisa nente imithandazo lemitse. Ngako niyakwemukeliswa kulahlwa lokukhulu. Maye kini bafundisi bemthetho nebafarisi badentisi, ngobe niwela tinwandle nidzabula nemave kuze nidwebele enkolweni yenu abe munye wetive. Nase nimtholile nimenta abe indvodzana yesihogo ngalokuphindwe ngalokuphindiwe kunani. Maye kini baholi labathi mbumbuthe, ngobe nithi lo
lofunga lithempeli akanandzaba, kepha lofunga igolide elithempeli utibopha yena ngesifungo sakhe. Tiphukuphuku leti timbumbutse, kanti nguphi lokubalulekile kakhulu, igolide noma lithempeli lelingcwelisa igolide yawo? Futhi nithi lofunga lilathi akanenzaba, kodwa lofunga umnikelo losethi kwalo utibopha yena ngesifungo sakhe. Timbumbutse, nguphi lokubaluleke kakhulu, sibopho noma lilathi? Sipho noma lilathi? Lelenda sipho sibe ngcwele. Ngawo-ke umuntu nakafunga lilathi ufunga lona kanye nako konke lokukulo. Lofunga lithempeli ufunga lona kanye nalowo lohlala kulo. Umuntu lofunga lizulu ufunga sihlalo saNkulunkulu kanye nalowo lohlala kuso. Maye kini bafundisi bemthetho nebafarisi badentisi, ngobe nikhipha kwelishumi kwashalati napelepele nelidile, niyekele lokungibona kubalulekile kwemthetho, kwehlulela bubele nekukholwa. Lokho bekufanele kukwenta ngaphandle kwekuyekela lokhu. Baholi labatimbumbutse, nikhetha impungane ekudleni, kodwa niminte likamela. Maye kini bafundisi bemthetho nebafarisi badentisi, nigeza lingaphandle lendzebe yesitsha, kanti ngekhathi ugcwele buphingi kanye nebumithi. Mfarisi loyimbumbutse, geza kuqala lingekhathi lendzebe, kuze kuthi nelingephandle ligezeke. Siphela lapha sifundo sekuqala. Let us pray. Nkulunkulu, ngelakho lelivi liphilile, liyakwati Nkosi kupenetrate, liyakwati Nkosi kuqonda ngqo la kufanele khona. Babe siyalibonga, sibonga ukuthi uNkulunkulu wethu lona amandla onke liyeqwayisa. Kulesinye isikhathi Nkosi sifikela kwesaba ngenxa yebantu noma ngenxa yetigora letithithe empilweni, kodwa siyabona Nkosi ukuthi kule Nkosi yakaJuda wathumela uprofeti akahamba ukhuluma nawe ukuthi ayime sibindi ingesabi iqine. uNkulunkulu wethu, masingathi sisuka kuwempelele Nkosi, singabe siyaphi, ngoba impilo lephelele inguwe Kristu. Siyabonga Nkosi ukuthi awunakubukelela tinhlangano tihlanganela uNkulunkulu kulimata kuqhekela phansi umsebenzi wakho kubantu bakho. Ngaleso sizathu uNkulunkulu wethu siyathandaza sithi phakama Nkosi,
wengamela umhlaba wonke. Phakama simakathi, phakamele nawo umsebenzi wakho. Ngiyathandaza babe ukuthi usihambele empili njengekwezethembiso sakho. Silwele, phefumula Nkosi kuphila ethi kwemakhaya, ethi kwetimpilo tebantu bonke Nkosi. Labathi nabahamba emhlabeni bathi vele kwangathi umhlaba ubahlamukile, kodwa Nkosi livi lakho aliba-inspiration ngekuphila. Bonke Nkosi lababhekana nebumathima abafunze esibonelweni saKristu Jesu kwekuthi sekanqobile emaqembu, emascribes, ebafarisi, ebasaddusi, leli qembu lemaherodi, bese kagijima ethi kwethi ihloko tabo arisha abantu. Nkosi, siside singahlali sibinze. Let our gospel not be passive, but we pray that we make it alive. In Jesus' name we pray, amen. Siyabonga kakhulu bangcwele, siyabonga thithanda delizulu. Aze sike sijike emarket sibese siyabuya. uNkulunkulu asiphathe ngemusa. Amen and amen.